Tauni ya Nairobi ngari cia andu kiumbe nicio igukuaga muingi kumakinyia kuria meguthiaga kuhingia mihango yao. Ona magikuaga thogora wao gakorwo ri maita meri kana matatu ma tigiti wa kawaida. Mufanya little cab, mufanya Uber, mufanya Taxify, lakini hapa leo ndo kumeiva, so inabidi tumekuwa mali kuna maziwa. Tukuaga kawaida 300, umuthi turakuwa ciringi 500, tondu ngari ndingikorwo ikairima ikue 300. Aria matauma no hoti wa kuriha matiuma na wiki otiga guthie maguru na ange mahuthira mugithi kuhoroheria muikari wa Nairobi murigo wa tigiti uri iguru. Ministry iyo ku yathite ruhonge rwa kuramata reri rugoithie marihi na oho mongerera thabari iria ithiagwo ni migithi no hari oruti. There is a very robust program and schedule so that those of you who may be inconvenienced, you know when to come to the station. We have formed a task force which has been given 60 days. Kuri andu aduthi kahua kao keruha no the makigana uria muthenya wa umuthi mathondekire mbeca. Biashara umuthi ni njega tutingirigithania na hau gabere. Ege gabere uroka wigite customer haha kana ona era bathi na kukianda no rigo aroka haha gakwira ndwara nginya all shops. Ukaigwa arakwira ndwara roisambu no eka video double bay kana ringi ona ukamurehia triple. No kuri athi muthenya uyu uma muruo na makiria kuona mawira mao ni marugamire na aria mahotire gukinya mawira-ini mao matiuma na andu aingi mangienderia. Ona riu tuthire turambiriria kuona customers up to now. Jagiro gukinya wira thaa 2:30 but up to now ndirathie wira. Kwina challenges nyingi muno tondu ngari cina thina. Kuna mundu ariha ciringi 30 ukuriha 200. Kuna urihaga ciringi 50 ukariha 300. Riu weka ithabu na ringi woka guthukuma ciringi 500 ri urihe 200. Hwaini uririhio 300 ukona ni hathara. Andu ingi macokire me kuringana na minister wa ugiteri sako iria ngari cio itanaroka gukua ingetheirwo ni ugwati wa gutunywo marua mao. They can keep their vehicles home, but we will not relent and we will not accept to be blackmailed by anybody. And anyway, the minister is working on those licenses together with NTSA, and then that's it. Because if you forfeit your licenses by staying away, there are other Kenyans who want to invest in that sector. Uyu ni umwe wa mithenya iria tangiririo ni Akenya ingi kuona mambikire thabari ndaya na angi marihi maiguru niguo makinye mawira-ini mao. Na wahuri biashara makiuga uyu ni umwe wa mithenya iria magutara hathara nene makiria. Ngiribotera Inooro TV tauni-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.